Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo yang boleh lumpega bau dan ron mamadu mianai no. Munakan yang tengah mu pakai Nisa Kak Nita peti tolong kan. Lara rumah. Mulai dia kata. Pokoknya munakan tengah mu pakai peti urungnya Kak Nita ngon Nisa peti nama mama malemonan. Ilong hanalun tepe matalah hurunyo dengan upaki pe dengan mutut dengan mapu dengan matap ilong hanalun tepe man dengan long lem darah teki jilong man cuma yang boleh long pega man kak Nida meno nak sebut nan lun matalah awak kamu mesti berken over tepa tangkengon nanyo naji segala macam yang namun di pribadi nyolong hana deng no hana belar de ilong draw sendiri hana long pegah siapa bagom hana mungkin kita nyau aib ro tu pernah tepuk macam hana mungkin tak mongkar bagom nak mentang dari lon tuan yang soal awak nyau pakai soal awak nyau je lu hana lupa dan lu aib berupat di kumia gop yang menan man cuma long pudupat masalahnya orang bacu Kak Nita nak kepegah masalah naruh sebut nan lun lah mungkin kadang-kadang ketika sebut nan lun yang boleh apa anak myo je bekas sebut nan lun kengkale pati lu hana lung pegah bak gop nyan ilung dalam pubuknya dalam pubuk je nalung pegahnya dalam pegah je ilung hana yang menan pati awaknya mereka mau pakai peti urungnya peti awaknya dengan mendawa apa-apa nyan urusan gop nyan ke urusan lun man bak babah bak kata-kata kedebiat lah mesti nan lun tapi lun hana lun deperro dengan rezeki dan ikut-ikutnya lu hana deperro ake enak mentang yang belum begah ilun hana lun begah siapa dan lu hana lun mutruk siapa yang namun ji ilun hana lun murusan buat gop nang mentang yang boleh lun begah ba urun ron ban mandum nang kata-kata lu yang kulun tepan lu lakem yang namun ji ilun hana lun begah siapa ba beliau nak mentang ya nyo ka beres lebo kajian dan urun ron nu wate saanyo urun ron le ko pegah wate na saan nama telah ko be na tut bak lebo ju thuom berbek rat no tiek meyu nerdang kot kang kamu pok ka berto alang kem tu popot dengan berkemah ke mati ke pejan nya moden be na orangnya tak kengop urun tak pegah ke gop singa kai wo gero tu na mentong yang namun ji ilo halum pegah siapa ke peti urung nyawa halum pegah siapa yang namun ji na tibiatlah kata-kata dari babah beliau tapi ilun tuan hana lum pegah siapa bab beliau nang mentong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.